RV Lisu sete nalo seketiasu timni timu kwa tiama abama izanzabu ajisute khokhwa nyinya kuzi somu kone kwa sa tsili shina ku kwa dojiwa nyinya tsiti haman tsiti ni ntun tsiti ko sibahen kwa unama se shetunya yongha tu tsihi tu sa tsi kwa bi sa tsi shi tsi kwa chen masengu Golunya pila zaiti hua bemu kugu kwa dolasi yesote kutelasi ni nunya yudala cho wati ngala bi nanya lo yesu pogisi tumanya nuche cheli bema ngala nganya suli nute beglama ngala belo Pilali pogisi wanya yudala cho ngala nutenya nutishi ma la sobi di pavudu resubuli Ngwate le jugulama ngalo no ashi cha gala belo Yesu li pogisi ngwakwenya minetuma kwa manga minetuma kwa ngabanya ngwate yudala so lepe kwa male jugu nama ngwate rijasubuli medule kola lo shingu ngwakwenya minetuma kwa manga belo ote pilali ite golinganya nuna wati ngala bi nanyalo Yesu li pogisi ngwanya wati ngama nube yeko ngwanya thuma pudu mine kwa dolasi thuma bu sijamunjama ngwate hutamangu tuyama kwa ma la chonga taponya ngwabe khete nanalo Belo, amu ukamanya vusayi udo shudo kwa bingalo. Na lokal glaso ajisote akushamua.